Сунтарлыгыр элбе котон тутута барар. Ондан биддестере элгәйне хилегер. Сихили биги луста корреспондент Мария Кабелянова сырдатар. Сунтарга бу күн элбек котон үлага кирере күтүллер. Котоннор тутулары сүрүннән тый Кайсыта министерствотын граннан кыйылан субсидияннан тутуллалар, онтон сорогун олукта жалта бәйтин үбүнен олукка киллерер. Булам быхытнан конечно биохон местелега 3 местелега бардын бирге колбатак бутна он агыс котон тутулуктактен. Тата бүгүнкү күн туругунан бу биги тый Кайсыта министрин катары хаңа предпринимательлерин катары онна бу жекерген предпринимательлерин өйөбүллергер 10 кейсен 10 грант ыллыбыт ол биги улуска анбастыкынан улахан грант ыллан ситии болла жентекин баран. Элгейлер булырыңыттан саңалан жалты бюджеттан катчы тыраннар котон тутан эреллер. Бу күннәргә котон аклатын төһәрен тутута сагалнар. Сетим ысқыпыка бу биекке инникедин жонтон ынак тутан идиектәк. 14 жылдан биги 1 миллионы көрмөпүт бюджет битер. Бу котон тутааныр. Онтука бутата булгырын материал накастан маханотун булан быйылгыттан яһаң агалаты манеретакка. Онта же быйыл киллер битке дияны биттагыны каччыбыт кырымчык билген 500 деген жалак. Якырып Элгей сыллатан әйлеген тупсарсылтан устужоннор үләһит этерәттерин үлелетер. Буда сылга 10 устужон уаттар төрәбит нәлектергер тухалагы уханаллар. Бехеман үләт икисне леп бара. Икисне бер биткенләнер. Тон этеллән от уйкудук. Тон Билген тугон рахат жагаты, аны тугон рахат. бихе огоротон огорохажатон төгүнү битиму кыранган төрөнөр битту паласады куду. Тон даллаңырыктак булакман биттак бесине. Бу котон олукка кийдагына сөйө төбөтүн аксагына көгөрәбәтигер эрел бар. Онун ынактак жон үксө котон кахан тутулган битерин көһөтеллер. Мария Кабелянова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете, Сунтар.